Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi bula tak mate kunco mak perak kalengan oleh sakecak dubula mak cekep oleh seepekere markana bula eman nisan tika setong cocok ke ate Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada
Mas Adi Geboy. Mator sakalan kong Bapak Tuan Ini serbago. Kak Fajar. Mator sakalan kong. Gula tak mate, muncul mapera kalangan. Oleh sengaja, gula mak jaga boleh. Ceman sanuto, niko depan kejaman akhir. Ore jalopan, aku pedas bahasa Allahumma matur sakalan Sayyidina wa maulana Muhammadin ada nama bi'illah salatan daimatan bidawati mulkilladi. Masya Allah, Ziyadatul Ulum. Kak Fajar, sawah Kak Fajar. Matur sakalan kon. Oreng odi ning etunya. Korek babanya amal ibadah. Bila nyaba juga kendaga. Kastana pon pada badan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-adama bi'illahi salatan daimatan Bapak Mus bidawatin mulkilladi. Asik. Keributnya mana? Asik. Sawer Yasra Audio. Asik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Naman capi, naman beban. Terong serat,
Ojang Mas Adi. Pasir ya. Motor Sakalangkong Kak Fajar, Sideri Komedi. Sakalangkong Abah. Asik, sawir, sawir. Motor Sakalangkong Yasna Audio. Gula tak mate kunco maperak kalengan oleh saja gula mak juga boleh seepek kere margana pula emang bisa dikasetong
Cukup kenapa kurang? Tungaki. Katin apa Bu? Cek Epona Lusa Dodi.